Men. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, ay, Inteng. Agbilbilang mo't ni pari badong iti kwarta na di ta paraangan da. Itay pa'y nga ro, Ay. di mo lang may ibusan ti bilbilangan na. Win nga rod ah. Ay. Ne. Ay. Ne? Sangaribaw. Ay. Na, Isang karibo. Sangaribon tumaday. Ay. Na, sapay ipigpig sana ti panagbilang na. Aray! Nagadwa sangaribo ko naman. Na. Nay, ay ada ka magam dito paray. Apay. Itay ka pa'y abilang dita kwartam. Makadlaw kami na. Nay, apay masikuran ka. Kit ado nga ron ti kwartak paray. Ipangag mo pa iti panagbilang mo. Ipakpakitak pa ya. Na. Kita amot kami na paray. Ay. Sa sangaribo da ito igam ko a kwarta. Di mo ipakipakita man ta kwartam. Tani, awan makukwartam eh. Maditi pampanunutin nyo anya paray. Na. Hulda pundak sa amitan. Ay, di mo ipakipakita day ta adu a kwartam kunak. Ay, umapal ka lang mo da. Na. Ay, maditi kasta paray. Ipaspasikat mo. Badaw, ayan dyan naglakwam itinatang. Ada dito'y bulsa ka. Apay abiro kay. Ikanak man iti igatang ko iti kasapulan diti kusina, tanay awanen apulos. Anya ti awan. Awan ti mantika, soy, suka, pati rikrikado, awanen. Adtoy ti 5 pisaw. Anya, ano ngay deta 5 pisaws? Igatang mo iti suka. Limlima. Adtoy pa'y ti may sa 5 pisaw. Para iti mantika. Kan adtoy pa. Ay, saus! Nagado ti kwartam, sagli 5 pisos lang, ti kabailam nga itag. Ay kit i-budget mo mutin ah. Kasano ang maibudget ka? Kat awan pa'y bagas. Dahil ta tinariga king kakay tuyang. Di mo amo ti mang diskarte iti panagbiag. Anya diskarte asasawam, kat awan nga rod kwartak. Utaang mo na di bagas. Total, kumarin mo diaglak lagaw. Ikanak iti paggatang ka no saan? Usto dahil tan intigaw. Dawat ka la, dawat. Ay, awanan na bati a kwartak ta dinawat mo aminan. Ne, apay nga agreklamo ka. Kat mapanak nga rod gumatang iti masapsapul dito balay. Agibati ka kumaman. Ura igatang la itikindi. Ay, adula amin akinday asasawam. Imbag pa ni pare badong tanagado ti kwartana. Di na sa apay kabailan a bilanganan. Umutangak man, nanakwanang. Anya ti utang, suleng. Umutangak man iti mantika kan inam nga itlog, nana. Ay, oo na yan, suleng. Nayo naman ang ti utang man. Awan pa'y nga min kwartami, nana. Sana balay, agbayad kamin tulat na no at da kwartami. Alaman langan. Ay, wan gayam. Imbag pa'y ka no da tataba dun tanagado ti kwartada. Ribo-ribo ka no. Dandan idida ka no mabilang. Nagkuna. Kasta tinangag ko sa ritaan da kapitan ken nana banang. Idi 5 basak iji paraangan da. Ay, kasta aya. Oo, di nasayaat. Alam nana, mudtuyan diyo utangag. Tain na kon. Ang mga nuwag sangit ang diyan anak ko tamabisinan. Alawon, mabitlaang. Ikan ka man laangan. Ngam pangaasim agbayad kan taw. Wen nana, ikarik day ta. Ay namaray, nagadumot day talista amon. Nay, utangam amin dagita. Wanan amaray. Kano nagado kano ti kwarta ni Badong Mau. Di na pa'y kano mabilang ti kinaaduna. Ado nga agpayso ah. Ngam di nakmet kayat nga ikan. Aya, Iso nga umayak pa'y la umutang amaray. kasanom nga rod ita amabayadan ngay. Ay, gumatangak man, marikwanang. Imbag ka pa'y mari, ta gumatang ka. Ada nga rod igatang ko. Kitaan niyo, oh. Inted ni Inteng, apaggatang ko. Imbag ni Kapitan, tamangtad iti igatang mau. Win tanalakamot adaw-dawatan ni Inteng. imbag man maray. Ni badong ka. Ay na.
Permi ti imot na. Isungarod nga umay ka umut-utang. Sapay kita man day talista amnay. Nagatidog, nagadumay. Ay na marikwanang pautang amon. Kaasimot. Masyanak nga road. Takita man day tarupa nanay. Nakunos. Kasla makalulwa asaan. Anya ang makaluluwasaan. Talaga mo't ang makaluluwaak. Apay nga main asan nakangaikan iti kwartam dayjay abadong mau. Wen nga agpaysaw, mare. Imot nga raw. Ado nga agpaiso ti kwartana. Ngam di na makayat nga ikan. Ay, masapul nga rod nga agtrabaho ka mo't. Pagtrabahuan na ngay mo't. Ay, kaasi ka mo't marituyang. Enteng, mangantan. Mapantan ija kusina, ta nakaluto akon. Ay, jak kaya timangan. Ay, umay kakit din ta intamangan. Kan apay aya, amasuron ka. Dawat iti kwarta. Ita, awanan ti kwartak. Ay, di ka ka din masuron. Intamanganan. Sa anak ababisen. Ay, paboritom dya inlutok asidaan. Ah, Karne nga dalaok na karne kunaman. aya? Ay. Wen. Uray dinawatan ka iti kwarta. Tanaimas ti sidaan ta. Ay, intang harod mga na. Awan pa'y gana sa mga mate. Anya mo dato asidayan ng ngay. Anya dato inluto masidayan. Bulong ti parya. Nga dalaok na abo nga ti parya. Apay. Nakapapait, mate. Unay ka. Na, apay nga agreklamo ka. Diyan na imas kumamot ah. Na, apay. Adaintan mo a kwarta. Nagrigat tupay ti dumawat kun ka. Ay katagbiro kamot iti kwarta ah. Saklamin ang tiyan mo mapagdawatan. Ha? Kastagayam ah. Adan tula kwarta ka. Huyo ka kanya! Nimat na natuyang day ta umasidig dito'y paraangan yung nanabanang. Nakapanimid na magmag na. Mabitlaang takasaritak. Maray! Ay, Maray! Malas ka no, tinakapanimid. Ay, awan mo ngamin makukwartak maray. Apay, pulos lata adi nakaikan ni badong mo. No inikanak ay nakaisam ak kumaitan. Ayun niya, nanabanang. Ay, tulungan man kit din ni nanatuyang amakabirok iti pakitang danan na. Uray siyak, kayat ko kumamot ti makitang dan. Ngam adamot ngamin anak ko nga awir ko. Marituyang, anya ayati kayat mo at trabaho. Sa anak ngagpilpilay maray. Mapan ka makigapas, nana. Ay ingkakit di makiraep. Sa dino dagita maray, tamapana man. Ay, pare. Agtugtugawak lang dito'y pare. Timabas mo't ite ni Marituyang. Mapan ka nung makiraap. Ay, ikam ngamin iti kwarta takaasimat. Yak narod kiyat nga ikan pare. Suruan na kiiday. Na, an-anwom day ta nagadu a kwartam. Talaga nga do ti kwartak pare. Kaya't mo ta bilangag manay. Ay, saanan? Ay, kastoy nga awan makukwartak. Nay. Bilangag kiiday dito sang wanam. Ay, makapanunutak iti maden, nay. Ha? Pumanaw ka ditaw. Day talagpaspasi ka tiyamo. Lumabasak pa'y dito'y tersina, maray. Mapan ka makitang dan. Wan amaray, inaldaw day tuy. Ala, dumagas kanto ata. Umay ka makiistorya kada kami ka ni Maribanang. Inton masangok amaray. Adun samot tanti kwarta, Marituyang. Inteng, mapan kan ija barangay hall. Ibatik to'y kwartakan ka. Ay na. Ay, maragsakan nak inteng. Tauray jak dumawat iti kwarta kat ikan naklatta. Una? Ta sigurado ana imas tumanan ti sidan inton madamdama. Win Sige,
nasaya at mataik kanak iti kwarta. Panagkunam nga ta, Maray. Nakaurnungan ni Marito yung itibukod na kwarta. Apay mo't anak ko namday ta, Maray. Kasano, inal daw ang lumabas di titirsi na kamapan makitangdan. Aya, awan apulos langan na. Ay kat adu nga ruti kwarta na no kasta. Kasanuntungatan ni Kabadong, no adan kwarta ni Marituyang. Subsubaybayam mo, akas la dramaan niya. Kilapan man ito inapuyan. Kaya na makaungatan na ito atuyang ah. Tuyang! Na, kasana sumungbat. Tuyang! Huyo! Na, anya nga huyaw. Ha? Huyo, kuna! Apay ngagsagsagaysay ka. Ada papanam? Adda kwarta kon Badong. Ha? Iso huyo ka kanyak itan. Ha? Anya? Kunaken kay day. Ano maadda anak iti kwarta. Huyo ka kanyak. Apay, nalipata maun. Ala, aglisi ka dita pag tamapanak man mang restaurant. Ay, isuro ng muda. Ha? Ano sam atimangan iti kilaban? Ay, nayan ayat ikastoy apa nagbiag. Ay, naimbaglaan ng tada ka sarsaritak. Nagpagnapag na kami dito'y anak ko. Katnay, nakaturog matan idi inubak. Iso nga itugtugaw ko pa'y laang dito'y paraangan niyo Taurayak amariing to'y anak ko na nabanang. Ay, katuwan nadagsan mo't noob baam ta anak mo. Sakit magmagna kayo. Sapay medyo adayo ti balayaw. Wad nga rod nana. Sapay dandan inti pa nagluluto iti pangal daw. Ay, huwin nga agpaisaw. Ay, anya nga tamot ti ilutok asidaan. Day talaang ti problemaam, nana. Day talaang kunam, kat no nagdagsan na parikot day ta. Labsan kayo, pay! Nay, nakasukat ka mat, Marituyang. Mapanak man mangan ijay restaurant ijay ilay, Maray. Imbag man, nana. Kundi restaurant ka. Ngamsyak, awan pa'y na iyo mas asidaan may. Siyak mat, problema ti sidaan may. Ay, jak amo na niya ti ilutok. Apay, ang may saka aya, Marituyang. Ayan ni Badong mo? Ay, makaamumot iti biyagnan, Maray. Anusan na ati mangan iti kilaban. Mangan ni Pari Badong iti kilaban? Apay, saan mo nga isurot amang restaurant? Adamot kwarta na. Di makaamumutan iti kanan na. Ay, Asino ti masabata? Di Badong, Mike? Ang sangsangit, wano agkatkatawa. Ay, bayam. Uray siya kadyak maawatan day tao. Ay, Pari Badong. Ay, pare. Ay, sikamot day tamasabat, may. Apay na ibusin di kwartam. Ado pa iparay. Na, Sa kaagsangit. win nga road. Dito yang ka. Ha? Ay, ano? Imbati nakmutan paray. Napan ng restaurant na may sana. Ay. Di nagsamot tungtungunan paray. Ay, intay, balakada mun Balakadan ka kasto. Day takit nga benti. Imot mo kanito yang. Ay, aywom nga min Usaram day taado nga kwarta mapangay ayom. Kasjay. Wen, Pari Badong. Ingka ay wen ni tuyang mo. Armam kit di manen mapalin akasta. No isot ti pakay ayo ken kuana di sigay. Uno saan? Agkanta ka, haranaem. Uray tulungan ka. Asino nga tagkanta? Uray siya ko na. Kita sino nga taggitara paray? Una yan. Siyak manin. Siyak aminin. Ayos lang king ka paray. Manong iti itangdang ko king ka. Total adumet ti kwarta pareha niya. Igatangan nakto iti masarap na pagkain.
Uno ulam. Kasjay. Ay, sige pare, nakasagana nga gastos. Tapno saan ang mapukaw ti panang dungo na kanyak ni tuyang kaw. Sige. Tagawit kami kanibanang. Tainak agin sayaw. Tapno napintas to ti kantak. Na. Sige pare, hingga nga rudin agin sayaw. Taintaharanaan ni tuyang kaw. Ay natatabadong. Ala, usaram day takwartam tapno maayayom ni nanatoyan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Yan iti direksyon, VJ Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molang. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.